Omukolo gutandikiye no kushaba okwebembera Reverend Dennis Kizinduka kandi ogashabira abikiriza okufa by'amagara gabo na munonga abakazi abari kufa nibazaara kwombeka izaro ry'abamama ninteekateeka ngu buri omu weena oryaha weena omuntu oryaha tweena abaryaho turikwingana tukazaarwa oba nisiza oba n'omuderivare tweena tukagira ki tukazaarwa haza ekintu ekyo naaba nikiteekateekaho munonga hariho ebimwe ebintu ebi tutakuteekateekaho na n'obukuru bwabyo naba ninsiima orurode ripoota inahurira obuheereza obwatandikire kukorwa omu mwanya ogu aba batandikira omurimo gw'okwombeka izaariro eri ahari Buyenje Health Center ya Kashatu kandi nibagira ngu abakazi batuyo nibabonaabona omu kuzaara ahabw'okuba amarwariro garahari kandi n'entambara nimbi. Project egi y'irwariro eya Buyenje Health Center 3 tukagitandika agwa gaps health gaps ezabizo mu mwanya ogu awari tu mihanda ya kunuya nebija kugambira ngo enguuto ziitu ziri impassable obutandika project egi 2008 actually oruguuto ruba bahita rubari ekishari ekyo kikakikuzingira so it was impossible twamanya ngo omuntu weena orukweta omukazi oinenda okwenda kuzaara ningashi abantu abakuru abari aged abari vulnerable omu community yitu nibija kushanga obuheereza bw'irwariro bugumire kashanga omwanya gwitu turimu gwa Buyenje guri omu nshozi engenda nimbi kandi turi omu mwanya gwo kureba ngu kurga kuzaara binde ntare na bwizi bwera twatandika ekirooto eki abakazi nibagira ngu irwariro eri ribayambire kandi nibashaba gavumenti okubayambika atamwe embazire kumara nyenda kusiima abaana bitu abatandikire omuranga kugira ngu bagire aho irwariro kandi irwariro rituyambire munonga nangana nyiwe nkanaragwizemu emirundi nk'ebiri esatu n'omwazi mukasera natwarayo omwana wanje yimuka nakora abantu batuyambire munonga konka ekikuru munonga niyo kikwenda kusaba batirukangira munonga ab'okuzaara abaguzi n'abakwikukuru turiyo nitufa tutwineho kwiha akabazi ka sukari na pressure mbwene hata obutwimukize ekizimbe tukimusya outpatient ward tukimusya maternity ward hata government ntugishaba ebitutiine one ebitanda birungi byokuzaariraho ekyakabiri twine abashaho nibatwara sente nyingi nahabwekyo gavumenti nitushaba ngu etuvotingira abashaho ebatutere health center egi eriko bashashura Gashokwa Anita Tukunda.